Group abiri na mwenda z'abantu abakozere bahirwe miliyoni 105 kandi abantu abino burema hamebiri yabo bahirwe miliyoni 55 yeminyeto ehirwe miliyoni 51 omu group 11 omuri Shema municipality abahirwe sente bashabirwa butazimarro mu mabara kureka bazikoremo ebintu birikubaretera entasya mwaba mutine bebemezi abarukuza kubarondera ibintu bigira kintu bizahandi abo kuba budget wire ya last year program ya search elmu abakozi n'abakikuru emitwaro 43 kenda na kanda na mwe atkulogera kwezo kurusimuratsi komite ezalo na mwende sente zazizesta zaziferi ninyushka tukavyo budget committee katesha kakutera tukustamia jati n'umutekwa kora mpaka kandi kwenda kuchibasile abuko kama para ne twateka hoci umwaka bajya twatakozire nimwe na n'ibintu bikiraki ntubata mu kitindi samunonga kandi natwahika buri umwe mu kitike mwino echokoriri bwani nari chokoriri hanga norabro mbana norabro family norabro mu government abantu mahumira abantu mukiriyo kandi nyona shera mu gusuno mwuru yabura bako twena nyondo group yanyu esentezi zona zigira muri Shema municipality yonka Tira mu ngaro kaziteramo akabukupa kota nyo kwendo bokarati group 13 z'abantu abino burema bazireza sente zone group 13 za youth zone basfandingi eche kibalo takareba members vitu apartment tuena kwa simu ona reputation na yaji mnyati 30 bilioni ona reputation na ona yaji gira kwa simu mnoga akaba akolikisiba vitu mama kugambara ona basamo ona bompindi ona bachani nibamba tugambara na ona Alex ngu imamuri bamwe ababuza hariya kadamuno zeza special investment zakachendera zo groupe z'abantu abakozere hamwe neze z'abantu abino burema hamebiri yabo sente zibahirwe tebarazigarureyo gasha kwa Mike Twachire.